Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Ni umwanya tukugezaho amakuru, ni amakuru aribanda ku mutekano. Nitwa Jean Bosco Abayisenga. Amakuru yacu turaza kwibanda cyane ku gihugu cy'Uburusiya ndetse n'umutwe wa Wegner Group. Amagambo ni yose hagati y'umuyobozi w'uyu mutwe ndetse na Vladimir Putin. Turaza kukubwira kandi ku ngabo z'u Rwanda ziri Mozambique, Cabo Delgado. Umugaba mukuru w'ingabo yazisuye. Ni amakuru n'andi tutakubwiye yose turaza kukubwira ku buryo burambuye. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Weya TV show. Ni amakuru kandi ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo cyawe. Ushobora kuba waramaze gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru yacu tukugezaho umunsi ku munsi. Nuhaye ikaze ku buryo burambuye. Umuyobozi w'umutwe w'abacancuro wa Wegner yatangaje ko azakora ibishoboka byose agasenya ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'Uburusiya. Uyu mugabo yatangaje ibi nyuma y'amasaha make perezidanse y'Uburusiya imushinje kwigumura akoresheje intwaro. Umutwe w'abacancuro wa Wegner Group umaze igihe ufashe ingabo z'Uburusiya mu ntambara zimaze umwaka n'amezi 6 zirwana na Ukraine. Kuri ubu umwuka hagati y'impande zombi umaze igihe utifashe neza, bijyanye no kuba Prigozhin cyangwa se perezidanse amaze igihe anenga mu buryo bukomeye ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya. Kuwa gatanu uyu mugabo w'imyaka 62 y'amavuko yashinje igisirikare cy'Uburusiya kuba cyaragabye igitero cya misile ku barwanyi be, byatumye arahirira ku gihano. Yavuze ko abacancuro ba Wegner bamaze kwambuka umupaka uhuza Ukraine n'Uburusiya banyuze mu mujyi ya Rostov. Ashimangira ko abarwanyi be bazakubita ahababaza buri muntu wese uzabitambika mu nzira. Abategetsi mu Burusiya ku rundi ruhande bahakana ibyo umukuru w'abacancuro wa Wegner avuga, bakamusaba guhagarika ibikorwa bye biciye ukubiri n'amategeko. Prigozhin, umuyobozi w'uyu mutwe, ku rundi ruhande we avuga ko ubutegetsi bubi bw'igisirikare cy'Uburusiya bukwiye guhagarikwa, ibyatumye yiyemeza guhagararira ubutabera. Mu majwi aheruka kunyuzwa ku rubuga rwa Telegram yagize ati: "Abatwiciye abantu ndetse n'ibihumbi 10 by'ingabo z'Uburusiya bazahanwa, ntihagire uhangana natwe. Uwo ari we wese azarahirira kwitambika tuzamugirira nabi. Ni nako bimeze kuri za bariyeri n'indege zose zizitambika imbere yacu." Uyu mugabo cyakora yavuze ko Perezida Vladimir Putin, guverinoma, polisi ndetse n'ingabo zishinzwe kurinda igihugu bazakomeza gukora uko bisanzwe. Yasobanuye ko iyi atari kudeta ya gisirikare, ariko ni urugendo rwo gushaka ubutabera. Ibikorwa byacu kandi nibyinjirira ingabo mu buryo bwo aribwo bwose. Ni amagambo y'uyu mugabo. Hagati aho Perezida Vladimir Putin biciye mu muvugizi we yatangaje ko ari gukurikirana umunota ku mundi ibiri kuba. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byo byatangaje ko kuri ubu umutekano wamaze gukazwa ku hantu h'ingenzi i Moscow, nko ku nyubako za leta ndetse n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka. Ukraine biciye muri Minisiteri w'ingabo zayo yatangaje ko irimo ikurikirana hafi ibiri kubera mu Burusiya, ibiri kubera muri Amerika, nayo yavuze ko iri kubikurikirana ndetse ko iza kuvugana n'inshuti za cya gihugu. Umuyobozi wungirije w'ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine, General Sergei Sorovekin, mu butumwa bw'amashusho yasabye uyu mugabo uyobora Wegner Group guhagarika ibyo arimo agasubiza ingabo ze mu birindiro byazo. Yunzemo ati: "Twese turi bamwe, turabarwanya. Ntushobora gukora ibyo umwanzi ashaka muri iki gihe kitoroshye ku gihugu cyacu." Lieutenant General Vladimir Alexeyev wo mu ngabo z'Uburusiya we yavuze ko ibirimo gukorwa n'umukuru wa Wegner Group ari ugutera inkota mu mugongo w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya bivuga ko kuri ubu urwego rushinzwe umutekano muri kiriya gihugu FSB rwatangije iperereza mpanabyaha kuri uyu mugabo, rushinja kugumura ingabo no kugerageza guteza intambara y'abanyagihugu mu Burusiya. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya mu itangazo yasohoye yo yavuze ko ibyo uriya mugabo avuga abarwanyi be barashwe n'ingabo z'Uburusiya ari ibinyoma. Vladimir Putin kandi nawe yahise arahirira guha isomo umukuru wa Wegner Group wigumuye. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya mu ijambo yagejeje ku baturage b'igihugu cye kuri uyu wa gatandatu yarahiriye guhana umukuru w'abacancuro ba Wegner nyuma yo kwigumura. Perezida Putin mu ijambo rye yagaragaje ko ibyakozwe na
n'uriya mugabo ari nko gutera inkota igihugu mu mugongo. Yavuze kandi ko ibyakozwe n'uriya muyobozi w'abacancuro Wegner ari ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru, ashimangira ko agomba kumuhana by'intangarugero. Ati ibihano bidasanzwe biteganyirijwe abari gucamo ibice sosiyete y'Abarusiya. Perezida Putin yavuze ko kuri ubu ingabo zishinzwe kurwanya iterabwoba ziryamiye amajanja i Moscow no mu yindi mijyi mu rwego rwo guhangana n'umwanzi. Yijeje Abarusiya ko nta ntambara ya gisivili izigira iba mu gihugu cyabo. Umutwe w'abacancuro wa Wegner umaze igihe ufasha ingabo z'Uburusiya mu ntambara zimaze umwaka n'amezi 6 zihanganyemo n'iza Ukraine. Umwuka rero ukaba udahagaze neza hagati y'impande zombi, yaba umutwe wa Wegner ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ubutasi bw'Ubwongereza bwatangaje ko bufite amakuru y'uko abarwanyi ba Wegner bari mu nzira berekeza i Moscow. Umuyobozi wa Wegner avuga ko ubutegetsi bubi bw'igisirikare cy'Uburusiya bukwiye guhagarikwa, ibyatumye yiyemeza guhangana nabo agaharanira ubutabera. Mu majwi rwose aherutse kuvugwa na benshi avuga ko uyu mugabo yiteguye guhangana cyane na Vladimir Putin. Mwibutsa ko ukomeje gukurikira Weya TV show, ni amakuru turi kukugezaho by'umwihariko amakuru y'umutekano. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Mozambique. General James Kabarebe yasuye ingabo za RDF i Cabo Delgado. Umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu bya gisirikare General James Kabarebe kuri uyu wa gatanu yasuye ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. U Rwanda rufite muri iyi ntara abasirikare n'abapolisi barenga 2,000 bayoherejwemo mu butumwa bwo kugarura amahoro nyuma y'igihe yarigaruriwe n'ibyibehebe birimo Al-Shabaab. Minisiteri y'ingabo z'u Rwanda yatangaje ko General James Kabarebe akigera i Cabo Delgado yakiriwe na Major General Eugene Nkubito uyoboye ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Ni Major General Nkubito wamunyuriyemo aho ibikorwa bigeze byo kurwanya iterabwoba i Cabo Delgado ingabo za RDF zoherejwemo. Muri uru ruzinduko kandi General Kabarebe yaganiriye n'ingabo z'u Rwanda ziri mu karere ka Mokimboa de Praia, anashyikiriza ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame izi ngabo. Ni ubutumwa buzishima kubw'umurava wazo no kuzuza inshingano zazo, ariko kandi bukanashishikariza gukomeza kuba inkoramutima no guharanira kugera ku musaruro mwiza. Uruzinduko rwa General James Kabarebe muri Mozambique ruje rukurikira urwo aheruka kugira i Bangui muri Repubulika ya Centrafrica, basize agiranye ibiganiro n'ingabo z'u Rwanda ziri muri kiriya gihugu. Ni umutekano udahagaze neza muri kiriya gihugu cya Mozambique, aho imitwe irimo Al-Shabaab n'indi itandukanye, dore ko bivuga ko n'umutwe wa ADF umaze iminsi utera ubwoba ibihugu birimo Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Biravugwa ko uyu mutwe nawe waba warinjiye mu gihugu cya Mozambique. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Weya TV show. Urasabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira amakuru dutambutse hano umunsi ku munsi. Ndagushimiye.